Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Jesús chay llaqtamanta lluqsishpaqa Tiro shuti Sidón shuti llaqtakunamanmi rirqa. Chayman chayaqpika Canaán llaqtamanta shuk warmimi kallpashpa tupanaman lluqsishpa kashna nirqa. David pakchuri apu ñukata llakiwayari ñuka usushitami supay hapishpa achkata llakichikun nishpami kaparirqa. Chashna kaparikpipish Jesusqa imata mana nirqachu. Chaymantami paypaq yachakuqkunaqa huchuyashpaka kashna nirqakuna. Riki chay warmika ñukanchiktamari kaparishpa katimukun imallatapish nishpa kapariyari nirqakunami. Shina nikpimi Jesusqa chingarishka ovejakuna shina kawsakuq Israelkunapaqllamanmi Diosqa kachawarqa. Chashna nikukpipish chay warmika Jesuspaq ñawpaqman huchuyashpa pampakama kumurishpami apu ñukata ayudawayari nirqa. Shina nikpi Jesusqa wawakunapaq mikunata kichushpa ashkitukunaman shitanaka mana allichu nirqami. Ashtawanpish chay warmika ari apu amukuna mikushpa mesamanta urmachishkataka ashkitukunataqmari mikun nirqami. Shina nikpimi Jesusqa kashna nirqa warmi kanka shunqumantataqmi krishkanki kan munashka kapaqtachuntaq nirqami. Jesús chashna nikpika chay warmipuk usushika ñapish alliyashkallami karqa. San Mateo 15:21 manta 28 kama. Shuk supay hapishka wawapaq mama Jesucristopaqman huchuyashpaka chay punchapi gentikuna mandashpa churashkakunatami tukuy fakirqa. Jesús shina judíokunaka mana judíokunawanka mana apanakuqkunachu karqa mana tandanakuqkunachu karqa. Ashtawan shuk warmiwan karin imashina mana apanakuypaqmi karqa. Judío ayllu llaqtamanta shuk warmi mana kashpaka judío runapaqmanka imashina mana huchuyaypaqmi karqa harkashkami karqa chay punllakunapika. Kayqa achikmi karqa. Chashnapish payqa yallitiq sustullami karqa paypaq usushi ungushka kashkamanta supay hapishka kashkamanta. Chaymantami apu Jesusta kaparishpa mañan alliyachichun nishpa. Chashna mañakuqpipish apu Jesusqa nirqami ñukaqa Israel llaqta ayllukunata kishpichinkapaqmi kacharkani mana pishutiqkunata nirqami. Shinapish kay warmika huchuyarqa kumurirqa kungurirqa paypaq ñawpaqpi kaparirqa rugarqa apu Jesus ayudaway nishpa. Chaymi Jesusqa nirqa mana allichu wawakunapaq tandata kichushpa ashkitukunaman shitana. Shina nikpipish ari chashnataqmi nin kay warmika. Chashna kaqpipish amukunapaq mesamanta urmashkatami ashkitukunaka mikun nirqami. Chaymi Jesusqa nin warmi kanpaq krinaka hatunmi kan. Kan munashka kan nishka paqtachunlla nirqa. Kaytaqa tukuy Israelpipish mana rikushkanichu. Kan nishka kan munashkaka paqtachunlla nirqa. Kay warmika mana llakirirqa mana sakirirqachu kallaripi mana nikpi. Ashtawanpish payqa krishkamantami tukuyta rurarqa kaparirqa apu Jesus ayudachun nishpa. Payqa ñawpaqmanmi katirqa. Kishpichi Jesucristo paypaq usushita alliyachinqa kama. Kay warmika paypaq munashkatami chaskirqa. Krishkamanta, katishkamanta, mana desanimarishkamanta, mana sakishkamanta krinata. Kay warmika munakurkami mashkakurkami paypaq usushita alliyachichun. Chaytatikmi chaskirqa. Chika payqa krishpa katishkamanta. Llaki punllakunapipish mana sakirqachu krishpa katinata. Kay warmika imata mana manchashpa shinallatik krishpami katirarqa. Chayshina krinatami Diosqa munan ñukanchikpipish rikunata. Ñukanchik kawsaypi ima musukyayta rikushun nishpaka krishpami katirana kanchik. Shuktiyayta musukyachita kallarichikqa krinami kan. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.